Kasing hinyaw trap a Czech National Movement kaladawa na ki artli ki ying darbar thau an kani kajala kata na ka ying darbar thau an kajala ban na ka ying darbar thau an jong ka KHADC ban thau no da ki an ki bajanai ban khanglat na ka jingya shong kha khle apeng ki jaj ban riu lom kani kajala meglaya bat ki wei pat ki jaj ban riu khnang ban ya dai ki riu lom kani kajala pakan thop ki khasi penar bat a Czech na ka jingsha aher thma ha ka khai pateng bat sha kani ha ka sinchar khadar Ya kani lapan paudo Presiden kaseng HANM sengkmi uba alam perang karbani ha kajeng ya kendu bekinong pathai khubor Shillong Press ha ka khat pratarik unai lar arjar arpulai uba la ai khublei ru ik sarkar jila khamta mi usimbot menteri rangba ka jila uba khmi ka tanat District Council Affairs hadin ba ulat ka jila la ai kajing menjur ya ka bil ban penlong an ka belatip kum ka Khasils Autonomous Regulation on Control of Market Bill arjar arpway ka an ka bapinbit penbiang da ka Khasils Autonomous District Council bat menjur da ka ying darbar jang ka KHADC ha ka por belong CEM uba Tito Starwell Khan bat da menjur da ulat minta balalong CEM da uba penyat sing se kung kaseng kasukmen ban yoi ba kindon ki an ha bai dai ba kiyo ki ha thai bilum kasi bani kijuni ba kadon ke jingkremen ba lemma kene ga an la ban khangat ya ki ba dawa ban rung sha kiyo ya sha ki banta ba ber jong kari kasi kumba kalau menta lajan man kiyo kini ba jela dastan ban rung ba kene ga kata sigun ya katre kata ya kamai kaji jong ki pardok ki personal jong ki pa kasi jungi kaseng kamdoni e ban ong hakikam ki ba ki breu jong ki parla pantre dang kam ba kindon henrei hakiyo syaki nong dong ne syaso om dai shu padang ailat nama ki breu ni ki ala pantre ye ki kam bunja ka e ba kaseng da so khajor ko khangla ya ne ka jing khayi bi nabi ka sokar preng kala wanra ia ka jingpen kala ia ka di Benami Transactions Prohibition Amendment Act 2016 nama gane ka ain jong sorteng kala lupa kumta ngalian jong ka HANMCC ka kerpa ka sokar jala ban ia ka KSATC nama ni hak po ka section ban le ban te la kang le de khi benemi ka ba bangkron ye ne khasi wat ya ka jala ru we ka sen etnel ka clientity ba ka KSC ka pe ba ha be de ta ba nang ta su kentang ne wai ka sen etnel ka snow ban pen mau dia ka Khazil Autonomous District Council bakin simkhia khamploi saya ga kamsong khakle namagre kamsong khakle kakta hadu takta yengi kumki jagre putra nama dalam ba kakam song khakle bala ansakni yang dipateng but klembat melani lah untuk kim haya dengan kamu suka kalian lagi wei pak beliau negeri jumi kaba masa atau kaba don juma ya kan beliau kalau membayar se lengba dengan dengan suka kalian kita salah mungkin dulu saya dah sensar lah tina kata kumka seng kebasukia kebasno kita yang berita akan tidur ya di noilang jumi ladai apa jongka KSDC ladai apa jongka state government ba shua ba kajat benu kan shop maupun kalian so ba tahun ini bian ini bil kenapa pelapang yada yang lawai jongka pergi lengma kene ka an kabalayo menta kan long
ban khanglat ye ka jingtrai binimi hakikam bijak kaseng ka kentu ya u chief executive member bat ya ka isi berkuai bahkan baik ya ka ne benta nama ka ne ka jing khayi binami ka jurba bat kalongo ka kroyun banglo ya kali ba ka kakerteng kadejung korosnam henry ya kaspa kejip takiwai pat keknrio kumba sajia berbor hakawa enforcement juga khasdil autonomous district council kiseng balang beberapa haba kilek kerat lesen siayodo Malaysia ki wake benda jong social bon ki padok Islam ini tentang pencai ki om kadukan jong apa tendai masalah apa balai ki fikam kan tang por ba kenra enforcement juga PSCC bat fikam badukan juga tang por ba kenra sen balang te hamle boleh sen kelajukan ya kene lengma kene ka an kabalayo menta kan long ban khanglat ye ka jingtrai binimi hakikam bijak kaseng ka kentu ya u chief executive member bat ya ka isi berkuai bahkan baik ya ka ne benta nama ka ne ka jing khayi binami ka jurba bat kalongo ka kroyun banglo ya kali ba ka kakerteng kadejung korosnam henry ya kaspa kejip takiwai pat keknrio kumba sajia berbor hakawa enforcement juga khasdil autonomous district council kiseng balang beberapa haba kilek kerat lesen siayodo Malaysia ki wake benda jong social bon ki padok Islam ini tentang pencai ki om kadukan jong apa tendai masalah apa balai ki fikam kan tang por ba kenra enforcement juga PSCC bat fikam badukan juga tang por ba kenra sen balang te hamle boleh sen kelajukan ya kene